kuva i Kamembe muri Rusizi ukagera Nyakarambi ya Kirehe, gahunda ni CHOGM. Kuva i Burera abana ukagira Ikibeho kwa nyina wa Jambo, gahunda ni CHOGM. I Kigali Nyarugenge Kicukiro Gasabo intango y'u Rwanda, gahunda ni CHOGM. Mu Rwanda rwacu rw'imisozi igihumbi, Afrika yose no kuri iyi si dutuye, gahunda ni CHOGM. Iyi CHOGM ibereye mu Rwanda ni 26 mu nama zose za CHOGM, iyo mu Rwanda ikaba ya kabiri ibereye ku mugabane wa Afrika, kuko ubu hari hashize imyaka irenga 10 CHOGM ibereye muri Afrika. Ubwo iherukaga kuhabera ari inama ya 20 yabereye mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda, hari hagati ya tariki 23 na 25 mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2007. Muri uwo mwaka kandi 2007 nibwo u Rwanda rwasabye kwinjira muri Commonwealth, maze rubyemererwa mu mwaka wa 2009. Ariko ingingo yacu uyu munsi ni CHOGM. CHOGM. Ese ubundi CHOGM ni iki? Ese ko CHOGM yabaye imara iminsi myinshi, ubundi beramo iki ni iki? Ibibazo n'ibindi mwibaza reka twe nk'Intsinzi TV tubasubiza mu minota mike cyane. Abayobozi b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth bashyiraho politiki y'uyu muryango bakagena n'ibyihutirwa. Buri myaka 2 bahura kugira ngo baganire ku bibazo bireba uyu muryango ndetse n'isi yose, mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza, ariyo nyine yiswe CHOGM, Commonwealth Heads of Government Meeting. Inama ya CHOGM ibera muri kimwe mu bihugu bigize uyu muryango, kandi umuyobozi w'icyo gihugu ahita ayobora uwo muryango kugeza ku nama itaha. Mu mateka agaragaza imibereho y'iyi nama, ubundi inama ya mbere ya CHOGM yabereye muri Singapore, maze yitabirwa n'abayobozi b'ibihugu na za guverinoma 25. Muri uyu mwaka inama ya CHOGM iri kubera mu Rwanda nyuma yo gusubikwa inshuro 2 kubera icyorezo cya COVID-19. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame azaba umuyobozi w'uyu muryango kugeza muri 2024 ubwo hazaterana inama itaha. Biteganyijwe ko inama y'uyu muryango mu mwaka wa 2024 izabera i Samoa, n'ikirwa kiri mu nyanja ya Pasifika. Insanganyamatsiko y'inama y'umwaka wa 2022 iragira iti: ejo heza dusangiye, dushyira hamwe, duhanga udushya twiteza imbere. Ibi bifitanye isano n'insanganyamatsiko y'inama ya 2018 yagiraga iti: icyerekezo cy'iterambere rusange no kwibanda ku bisubizo bifatika kandi bishoboka. Reka noneho mbabwira amahuriro ari muri CHOGM ari n'atuma CHOGM imara iminsi myinshi iri kuba. Ihuriro rya mbere riri muri CHOGM ni ihuriro ry'urubyiruko. Umuryango wa Commonwealth uhuriza hamwe abayobozi b'urubyiruko, ba rwiyemezamirimo ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye mu iterambere, kugira ngo baganire ku kuntu urubyiruko rwo muri uyu muryango rufite inshingano ku mpinduka z'ejo hazaza. Ni ihuriro rigomba kubera i Kigali kuri Intare Conference Arena guhera ku itariki 19 kugeza kuri 21 Kamena 2022. Iri huriro ry'urubyiruko rikagira insanganyamatsiko igira iti: ejo hacu mu biganza byacu. Naho ihuriro rya kabiri ni ihuriro ry'abagore. Ihuriro ry'abagore ryo mu muryango wa Commonwealth ritanga urubuga rw'abagore mu bihugu bigize uyu muryango ndetse n'isi yose, kugira ngo udahe icyerekezo ibikorwa ngo unabyihutishe gusa, ahubwo unasohoza ibyo wiyemeje, unahanga ibindi bikorwa bishya mu bijyanye n'ubwuzuzanye n'uburinganire no kongerera ubushobozi abagore. Uyu mwaka ihuriro ry'abagore rya Commonwealth rigomba kubera muri Kigali Serena Hotel guhera ku itariki 20 kugera ku itariki 21 Kamena 2022. Ni mu gihe ibiganiro bigomba kwibanda ku nsanganyamatsiko igira iti: ejo heza dusangiye, impinduka ziganisha ku buringanire n'ubwuzuzanye. Nyuma y'ihuriro rya kabiri ry'abagore reka turebe ihuriro rya gatatu ari ryo ry'abaturage. Ihuriro ry'abaturage mu muryango wa Commonwealth rihuza abahagarariye societe civile baturutse impande zose z'isi kugira ngo baganire ku bibazo by'ingenzi byugarije umuturage. Ihuriro ry'abaturage ry'uyu mwaka rizabera kuri M Hotel guhera ku itariki 21 kugera kuri 22 muri uku kwezi kwa Kamena muri uyu mwaka wa 2022. Ni ku nsanganyamatsiko igira iti: ejo heza dusangiye, ubuzima bwacu, isi dutuye, ahazaza hacu. Naho ihuriro rya kane muri iyi nama ya CHOGM ni ihuriro ry'ubucuruzi. Iri huriro ry'ubucuruzi ry'umuryango wa Commonwealth rihuza abayobozi b'abacuruzi n'abayobozi muri za guverinoma baturutse mu bihugu byose bigize uyu muryango, kugira ngo baganire ku buryo bufatika bwo kuzamura ubucuruzi n'ishoramari. Ibiganiro by'ihuriro ry'uyu mwaka bizagaruka ku nsanganyamatsiko rusange ya CHOGM, ariyo igira iti: ejo heza dusangiye, dushyire hamwe, duhanga udushya, hibandwa ku ivugurura rusange, hasuzumirwa hamwe ingaruka za COVID-19 n'umukoro wa Commonwealth mu kuzahura ubukungu bw'isi. Iri huriro rizabera i Kigali guhera tariki 21 kugeza kuri 23 muri uku kwezi kwa Kamena muri uyu mwaka wa 2022, aho rizabera kuri Kigali Conference and Exhibition Village KCV.
Dusoza rero reka mbasobanurire ijambo ku rindi mu Kinyarwanda amagambo y'icyongereza mumaze iminsi mwumva cyangwa se muri gusoma ku mbuga nkoranyambaga. Amenshi muri aya magambo aherekejwe n'ubutumwa bufite intego. Reka mpere ku ijambo Commonwealth. Commonwealth aho ni mu Cyongereza. Mu Kinyarwanda Commonwealth ni umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Naho ijambo CHOGM ryo mu Cyongereza rikaba rivuze Commonwealth Heads of Government Meeting. Naho mu Kinyarwanda CHOGM bishatse kuvuga inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Insanganyamatsiko iri gukoreshwa muri CHOGM mu Cyongereza iragira iti Delivering a Common Future, Connecting, Innovating, Transforming. Aho mu Kinyarwanda isobanurwa igira iti ejo heza dusangiye, dushyira hamwe, duhanga udushya, twiteza imbere. Naho irindi jambo ryo mu Cyongereza riri kugarukaho cyane ni rivuga ngo Youth Forum, ari ryo rivuze ngo ihuriro ry'urubyiruko mu Kinyarwanda. Iri twarigarutseho byimbitse. Mu Cyongereza insanganyamatsiko iragira iti Taking Charge of Our Future, aho yasobanuye mu Kinyarwanda igira iti ejo hacu mu biganza byacu. Irindi huriro mu Cyongereza ni Women's Forum, aho mu Kinyarwanda twabonye ko ari ihuriro ry'abagore, aho mu Cyongereza ifite insanganyamatsiko igira iti Delivering a Common Future, Transforming for Gender Equality. Mu Kinyarwanda yasobanuwe igira iti ejo heza dusangiye, impinduka ziganisha ku buringanire n'ubwuzuzanye. Irindi huriro riri kuvugwa cyane mu Cyongereza ni People's Forum, aho mu Kinyarwanda twabonye ko ari ihuriro ry'abaturage. Mu Cyongereza rikaba rifite insanganyamatsiko igira iti Delivering a Common Future, Our Health, Our Planet, Our Future. Mu Kinyarwanda twabonye ko insanganyamatsiko isobanurwa igira iti ejo heza dusangiye, ubuzima bwacu, isi dutuye, ahazaza hacu. Naho indi nyito iri kugarukwaho cyane mu Cyongereza ni Business Forum, aho twabonye ko ari ihuriro ry'ubucuruzi. Rikaba rifite insanganyamatsiko mu Cyongereza igira iti Delivering a Common Future, Connecting, Innovating. Aho mu Kinyarwanda isobanurwa igira iti ejo heza dusangiye, dushyira hamwe, duhanga udushya, twiteza imbere. Aya niyo magambo ari kugenda agarukaho cyane muri iyi nama ya CHOGM 2022 iri kubera i Kigali mu Rwanda. Nsoreje aha rero mbifuriza gukomeza kuryoherwa n'ibyiza biri kubera muri iyi nama ya CHOGM. Iyi yo ni Intsinzi TV. Ngiye bagezaga iki kiganiro nitwa Eric Safari. Mukomeze kunogerwa na CHOGM mu Rwanda.
makamba hamiriza neza mureza makuza rutabangiye